Bütün varlıkны yoktan var etүче, bizne terbiye kılıp durучы, bizne rızıklandırучы bir Allah Hak Subhanahu ve Teala'ga hamd sana maktavlarımız, uluglavlarımız bulsun. Onun soňgy ilçesi Seýkili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge köňüllerimizniň türünden çykkan salavat şerifeler hem selamlar irişsin. Şuşa cumga günlerin zurlap, gusül taharat alıp, çista motor kiyip kelgen hürmetli aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala şuşa günleri bizne hayırlı hem bereketli kılsın. Baraat, gafu, mağfiret kişisi. Allah Subhanahu ve Teala türlü zamanlarga, vakitlarga, günler ve tünlerge ayrım faziletleri nasip etken. Mındık gün tünler arasında gıybedet kılıçıga bereketi köp bulgan. Ecir sevapları da olu bulgan kişi var. Baraat kişisi Şaban ayının 14. kişisinden 15'sine karşı kişide bula. Yani bu yıl ol 30 April'dan 1 May gününe to'g'ri kela. Muhammed aleyhissalatu vesselam bir hadiste aytgan: Baraat sizning için zor fırsatdır. Çünkü o bilgili kiç Şaban ayının 15. gününe karşı kiç. Kadir kişisi baraat kişisinden zorrak bulsa da onun kaysi kiş buluğun bilü mümkün tügil. Bu kişide kübre gıybedet kılığız. Kılmasağız kıyamet gününde ukünürsüz dedi. Abu Hurayra radıyallahu anhu munday hadis tapşıra. Min Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan bulay deyip siylegenin işittim. Şaban'ın 15. kişisinde Cebrail ferişte kildi hem ey Muhammed gafil bulma. Bu kişi rahmet işekleri açılatırgan kişidir. Tır kulağını küterip doğa kıl izgilikler dile dedi. Min ey Cebrail bu nindi faziletli kişi deyip sıradım. Cebrail aleyhisselam bulay deyip cevap verdi. Ey Muhammed bu kişide iç yüz rahmet işigi açılır. Allah-u Teala her Müslüman bendesin yarlıkar. Meğer 10 türlü bendeni tevbe etmeseler yarlıkamaz. Sihirçi, kürezeçilik bilen şügülenmişi, Müslüman bilen üpkeleşip sileşmişe yürüçü, birbirine aşı tutuşu, isirtkiş içüşü, zinaçı, adamlarga tabuş bilen akşa birüçü, ata anasın rencitüşü, üzerinin tuğanlık jiplerin üzüşü, hem sungusu nahakka kişi bitirişini. Eğer bu işlerini taşlasalar, Allah Rabbul İzze onlarını yarlıkar dedi. Muhammed aleyhissalatu vesselam bulay deyip aytdı. Min bu kişide uyatıra idim. Kişinin 4'ten bir ilişi ütkeş, Cebrail aleyhisselam kildi hem ey Muhammed başını kökке taba küter dedi. Küterdim hem şularını kürdüm, kök işiginde bir ferişte bardır. Ol bulay deyip aytadır. Bu kişide Allah-u Teala'nı iske aluşu, zikir aytuşu bendege siniş bulsun. İkinci işikte bir ferişte bardır. Ol nida kıla, yani bulay deyip kışkıra. Ruku kılgan bendege siniş bulsun. Üçüncü işikte yine bir ferişte nida kıla. Bu kişide tübenşilik bilen namaz kıluşu bendege siniş bulsun dedi. Dördüncü işikte ferişte nida kıla. Bu kişide dualar kılıp, hacetler sıragan bendege siniş bulsun.
Бишенче ишектә бер фәрештә нида кыла. Бу кичәдә Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып елаган бәндәгә сөенеч булсын. Алтынчы ишектә бер фәрештә нида кыла. Бу кичәдә Коръән укучы бәндәгә сөенеч булсын. Һәм инде җиденче ишектә бер фәрештә нида кыла. Әй, бармы хаҗәт сораучы? Дугасы кабул булыр. Бармы астагфируллаһ дип әйтүче? Баша гөнаһлары ярлыканыр, таң атканчы бу ишекләр ачык булыр дигән. Ислам дине галимнәре аңлатуларын караганда, Кадр кичәсеннән соң изге булган кичә Бараат кичәседер. Чөнки Коръән Кәрим беренче мәртәбә Бараат кичәсендә дөнья күгенә төшерелгән. Бараат кичәсеннән башлап мөселманнар Кудс шәһәренең Аль-Акса мәчетенә карап түгел, Мәккә шәһәрендәге Аль-Харам кыйблага карап намаз кыла башладылар. Бу кичне Аллаһ Тәгалә кояш чыкканчыга кадәр дөнья галәменә рәхмәт күзе белән карар ва әйтер: юкмы гафу сораучы, аны гафу итәрмен. Юкмы авыру кеше, шифасын бирермен. Юкмы ризык сораучы, аны ризыкландырырмын дия. Ата Ибн Ясар әйтүенчә, бу кичәдә бөтен мәхлукларның бер еллык ризыклары, байлык ва ярлылык хәлләре, дөньяга бәйле дәрәҗәләре языла. Яңа туачак һәм бу ел эчендә вафат булачак кешеләр ошбу кичтә билгеләнә. Вадаһи бер еллык гамәл дәфтәрләре архивка җибәрелә. Бу ике иң башында гамәл дәфтәренә язып баручы уң якта савапларны, хәерле гамәлләрне, сул якта гөнаһларны, кирамен катибин фәрештәләре хакында кызыклы мисал китерсәбез килә. Инде шундый мисал: соңгы гасыр галимнәре үзләренең эшчәнлекләрен ислам нигезен өйрәнүгә юнәлттеләр. Һәм кешенең канында эритроцитлар бар. Алар тимер диск формасында. Микроскопка карасак, яки микроскоптан карасак, барысы бергә 5-6 грамм тәшкил итәләр. Һәм галимнәр әйттеләр, бу тимер дисклар әлеге кадәр безгә аңлашылмаган телдә кешенең язмышын язалар икән дип әйттеләр. Һәм Аллаһ Раббул Айза Аль-Хадид Тимир сүрәсендә булай дип әйтә: Баъдә'узу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yani biz timirni indirdik, çünkü anda kuvvet var. Hem timirde kişilerge zarar ve fayda var. Bu Allah Teala'nı üzün kürmegen kiliş, kişige kürsetmişegine yardım itkenlerine aşıklav ve sınav için şulay işlenildi. Bizden kılgan gamellerimiz diska yazılıp baruğu turunda Kur'an'da 1400 yıl ilik aytilgan. Yani onlarını ferişteler yazalar. Elhamdülillah bu Allah'ın emri boyunca. Ve İslam galimleri ikinci bir hikmetli fikir ayttılar. Mekke'de Ka'batullah var, onun çatında karataş yani Hacerul Aswad urnaşkan. Ilik ol ap bulgan. Galimler nindi maddeden yasalganın tekşirgenler jirde bulmagan meteorit ikeni açıklangan. Hacga bargaç Ka'batullah tireli tavaf kılganda, eğlengende karataş Adem balasındaki şu eritrositlardaki naşar ayberlerini üzüne sura. Yünsiz yani naşar gamellerini, avrularını üzüne sura. Şuna göre bu taş Adem balasının günahları bilen
каралган. Мөхәммәд алейхиссалату вассалам әйтте, хаж кылып кайтып, хажы кабул булган кеше сабый бала кебек гөнаһсыз калыр дип әйткән. Коръәндәге бу хикмәт артыннан хикмәтне күргәч, күп кешеләр тормышларын үзгәртәләр. Бу Коръәндәге ачышларга карап, дөньяга карашларын дөрестлиләр. Бу яшәү гади генә түгел икән, без монда кунакта дип тәүбәләрен ашыктырып, Раббыларының мәңгелек хузурына имансыз хәлдә кайтудан куркып, ихласланып, намазларын торгызалар. Һәм инде без, әлбәттә, адәм балалары билемнең кайчан нинди мизгелдә киләсен белмибез. Мөхәммәд алейхиссалату вассалам пәйгамбәрбез әйткәнчә, бараат кичәсе, дугалар ва теләкләр кичәсе, кире кайтарылмый торган кичәдер. Көндез мохтаҗларга садака бирү, ураза тоту ва кичәне гыйбадәттә уздыру бик саваплы эшләрдән санала. Инде Аллаһ Раббул Айза шушы кичәне уздырырга насип кылсын, һәм инде күп иттереп изгелекләр кылырга насип кылсын. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.